There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Then there's also health center fatigue. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, twara umwoyo gwa myono witogo rukundwa Gloria watsigaho icyo turi gutera umutumbi go mu itaka umuyitaka iju wo mwiju omucuco mu mucucu binamasiko gahamire tariko banganisa ngo ari yazokera umagara gatabaho ahabwa Yesu Kristo mukama witu urindire mbere yitu enyerema kuba uko mburugwe ogwestinesa namani agabasa kwegomara byona nkahurira kanarwo mu gunirikirati andika kuyati ibintu mushofero mu mukama ego ko mwera kugira wabona ko muracimemera abana mu yabo ayi mukama witu tugerere imbabazi ayi Kristo tugerere imbabazi ayi mukama tugerere imbabazi tatayito mu iguru izina ryawe Yesu we kama wowe wishe yakunda ko munsi uko mu iguru tabiyo kosha sasa sharitu kiyo sasa
baratworirwa no kusunumbi ruhanga ubushobozi bwona sima kwemyo y'abafero mu kama bituturaniwe kandi amagaraga bari kwesiga kubahiza ko uburemezi bwo mu birobwa gwani wo mu kushemerwa no mu kunanuka gwene tsima munonga bwo kunzire kweta mwene wito Gloria kurwo munakuzense bibi kandi tweshengereza abwo burunjige mbabazawe ukirize kukiza juba umbara bw'abatorine wawe no kora busoboka amabwawe ngwitwe amwe n'abafire bona nibikiriza kimwe izina ryawe riri kwera turiko mu kitinse kitariho aho twunyo kushemerwa kwicire kimwe ko miru no ko moyo abwa Yesu Kristo mukama witu ayi ruhanga wembabazishe wa mukama witu Yesu Kristo obo kuzoka namagara ntsima bo kuba umuntu we nuri kwikiza no yakwari yabo huriro muri we kandi we nuri hurire kandi uri kwikiza tarufa biro byona kandi Yesu Kristo akatyogesana ro umuntu mwe Paulo rukwera kutashemero kutongeza abari gujejero muronka batine masko when ayita tito ntweshengereza no bucurezi utuzore turyumva kwe cibitaho magara go kwicirira turwa twarjuro magara gatumuro muri we ko kutuye namasiko hari Gloria ngo niko yaba kandi akuzoka ko abantu bona kiro cya hamperu cyangwa tujya bari kwikirizwa mu misho bwawe twebwe mu cyogo ubwo mwana wo kunda munonga araba bari kumukunda kandi bari kumutina nagira ati mwije imwe mwe na butata yahiro mugisha mu nguro bukanga bateka tekigwo kwihakwangwa kwensi atatombo bazintweshengerezo twebyo ahabwa Yesu Kristo mukama witu kandi ubusinge bwarango burengera kwitegereza ko muntu wena urinde mutuma yitwena tugume tumanyaranga ntumukunda ntumukorera kandi tumuhereza n'umwana wa Yesu Kristo Nchego hanga tatito mwana no kwera gutware Gloria yogo yo amtebeka msize kandi ugo mugisha ayi mukama uzaha abana bona basigireho amakagabo bakasiga habazire babo abandi bakasiga hono ruzaro rwabo bakazahera kuronde sente umucagwa wo gubarindireyo kandi gushyikirize entekateka yabe yorokeriye ko abantu bagaruke n'ubusinge umucagwa wayi mukama uze aharsarogu umuhumurizo butwire bwona kandi ugume nawe kugarikise mushara zezashaba umucagwa ukore sarogwe byembabazi kandi ugume nitutwe na gutwe imbere twantu tugaruko makagaitu tutaraturgaho ukurwate no kusebe byona amen cyeshongoro rero ntitayitaka n'umure Urgaita kati